Maruoiba pau pizari. Chief Minister and Birena Thalo namati tipai mukta 132/33 kV power substation ani hangdokre. Amadi former Minister Shosho Lorho masagi anaba amadagi ngarang numidang Imphal Hospital da laikhidre. Kurumzari mideng tabiri basing butaram loksari pau sandok na pizari. Chief Minister N. Birena Thalo namadi tipai mukta 132/33 kV power substation ani hangdokre. Ngasigi power station hangdokpagi thoram aduda Power Minister T.S. Biswajit, Forest Minister T.S. Thyam Kumar, MLA Bungzagin Balte, Chief Secretary Dr. Z. Suresh Babu Amadi, MSPCL ki Managing Director N. Saratna Maru Oiba Myoshing Oina Saruk Yakhe. Ngasi Chief Minister na Thalonda Power substation adu hangdok laba matungda tipai mukta chatuna power substation hangdok na buhot nabada nongching ki phibam phattabana maram oiduna mafam adu Chief Minister na tipai mukki power substation adusu hangdok le haina lauthokhe. Chief Minister na makhata na haikibada Anoba sarkar asina chingtam thong manana chawkhatna papai khalak pathabak asina hana leiramba ahoba kaya mention bangamle ching amadi tam animakta khenaba leitana paikhalak liba thabak asida yamna mapung phana mateng pangbiu haike. Power Minister T.S. Biswajit na haikibada ing lising ani gatara mapan phawbagi manungda Manipur gi mafam khudimakta pung kun mari mai phanghanaba pandam thamliba asi sarkar asina hena khumang yangshinna thabak paikhatpadagi chahi asigi December tha phawbagi manungda pandam asi Pangbang ngamlagani haina thajaba thamkhe. MSPCL ki Managing Director N. Saratna Company asina paikhalak liba thabak thoram sing praja singna sabsa na mateng pangbiu amadi tax thebagi hainabi thambiduna miyam punna mai phangminana bohona minasi haike. Former Minister Shosho Lorho masagi anaba amadagi ngarang numidang pung 12 taba matamda Imphal Hospital da laikhidre. Mahak masagi chahi humpudra mapan sukhre. Mahak ya sing bapong mafam lamdam asi Senapati District ki manung sanba Paumatagi tungam FE Bilis dagini mahag listing amaga jamapan humpuni thoi dagina humpu mari fawba Paumata Naga Student Union ki General Secretary oina miyam gi thabak tawba haurakhi listing amaga jamapan humpudra ni thoi dagi humpudra ni pan phawba Manipur Pradesh Congress Committee ki General Secretary oirami listing amaga jamapan humpudra ni pan da Congress ki tiketa Outer Parliamentary Constituency ki MP gi miret thengnakhi listing amaga jamapan Marifuda Congress ki tiketa Manipur Legislative Assembly ki mikhalda mai paktuna Medical Power Corporation PHED amadi Statistics Department ki Minister oikhi listing amaga jamapan Marifu mangada amuk hana Congress ki tiketa mai paktuna Agriculture PWD amadi Tribal Development Department ki Minister oikhi listing amaga jamapan Marifudra da Congress ki tiketa amuk hana mai paktuna Minister oikhi mahak Acting Chief Minister fawbo oiramkhi AICC ki Central Election Campaign Committee ki member oikhi English Singaniga Tara Nithoi dagina Tara Mari Fawba NPF Manipur State ki President oikhi Tara Truk Suba Outer Manipur Lok Sabha Mikhalda NPF ki ticket ta Mikhal thengnakhi Manipur Naga Political Leaders Forum ki convener Fawba oiramkhi Mahak leitre tabada sangak phang ki Pawmai colony da leiba masagi mayumda myoi kyana awaba phongdokpat laknakhi Ngarang numidang pung taraga minute tara mangarom satpa matamda More ward number 3 da khanghaudana haurakpa mahina Bhara sanda yum yauna yum tare tumna sakre yum ani di khara sakpa haurakpada kalhaure mai adu karidagi haurakibano haiba sab saba khangba ngamdre mai kanana ba More fire service na akan ba thabak lokhatkhi Myanmar fire service na sumai kanbagi thabak ta sauna mateng pangkhe Nongyai matung pung tara ni thoi makhai fawba mai sakhi mai sakpa adu kanaba hotnabada More police More commando tara mathoi shuba Assam Rifles ADC More gi staff amadi More da leiriba praja kaya su yaukhi mai sakpa adu da chahi mari romta ngairiba Angang amasu maina sakpadagi hospital la laikanakre thodok adugi matangda More police na case ama lokhatuna thizinba haukre Wing Manipur na sinduna crime against women and role of women in law enforcement ki matangda nongmagi oiba State level consultation program among ngasi hotel classic ta pangthokre resource person oina kasting gi SP Victoria Yangkhom AIR Imphal gi program executive Bijoy Yumlembam Wing Manipur gi members singamadi Nupi police officer sing susaruk yakhi SP Victoria na samas asida nongma kangdana nupi sing da satharakli ba crime sing asi khangwinaba mathau tai technology sakhalakpagi matung ina crime kya masing hengalakli nupi da thokliba sexual crime ama cyber crime asi yariba makhai thoktana bahona minase haiki Reform, but we are also suffering because of this gender inequalities. Men are getting aware, our children are getting aware, new education, and it's
and women's voice are being heard in almost all spheres. But adubo crime di handabalai crime against women di asumsum hengalaiba. All Manipur Working Journalist Union के हंदक पांगथोखिबा अखन्नबा जनरल बॉडी मिफमना वारेप कया लौखरे वारेप सिंह अदुदी All Manipur Working Journalist Union की कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल ड्राफ्ट अमेंडमेंट असी सेम किबा ड्राफ्टिंग कमिटी ना लाकलिबा तांग कुनमाथोइदा अमजुदा पिखलबा मतुंगदा तांग कुनिथोइदा मेंबर्स सिंह द प्रेस क्लब तगी कॉपी अमम यंथोकपा अनिशुबा वारेपता अमेंडमेंट तौरबा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अदु अप्रैल की तांग कुनमरी के अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा अमजुगी अखन्नबा जनरल बॉडी मिफम अमा अमुक कौदुना चनबा याब्रा यादब्रा हाइबदु खनबा अहुम सुबह वारेपता अप्रैल की तांग कुनमरी फंगदौरिबा अमजुगी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अदुदा सरुक यादबा मेंबर्स सिंह एक्सप्लेनेशन कॉल कौबा मरी सुबह वारेपता अमजुगी प्रेसिडेंट इन चार्ज के सरोज कुमार शर्मा अमजुगी प्रेसिडेंट इन चार्ज ओइना अप्रैल की तांग कुनमरी फाउबा पुहनबा मंगा सुबह वारेपता अमजु अमदी एडिटर्स गिल मणिपुर अनीगी रिकंसिलिएशन की वाफम अमजुगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड फाइनल ओइरबा मतुंगदा अमुक खनबा तरुक सुबह वारेपता जर्नलिस्ट पेंशन स्कीम याहौदबा चाही हेंदोकलबा अमजुगी मेंबर सिंह अमजुना था के पेंशन के सेंफम वन टाइम ओइना पुथोकनबगी फंड ड्राइव अमा सिनबा हाइना वारेप लौखरे पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक अमतन लौजरी Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu March thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numiti April ki tang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Kanano, Kaino, Kaido, Masipumna. No, they got a hammer to Mungam. Hula like a Tony Caniva, Namai Kaito. Sembun Putoga, labeling them. Sembun Putok and labeling them the Su, in Palpelas the Salon. I do unbelaying them in Palpelas to get loan in a loan. Palpelas, no longer than the Gary loan, we have to Java Pizzeri. I don't know, Gary Kurima, Lobi. Quick zone di tatis college di. Mamal suma pang kuding jamane yo sumang roy pista salabrina. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon pirisi di. Tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Changi labor solak padagi producing aktaba. Hakchak choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabat. Amat tanayaba upaidi jolip syrup amasu Jolip capsule will chang in this neview. Amukana taram luxury makataba pao. Patsoi Part 2 the Laiba, Irom Pukri Mapalda, Sapam Hera Museum, Hanana Bagidamak, Nasi Pasoi Kendrigi, Emily Kumari, Eke Mirabai Debina, Urep Uyung Tamkre, Thorum Aduga Loinana, Museum Sigamari, Lenaba Lyric Amasu, Emelina Funki, Nasigi Thoromadu the Hana Art and Culture Director Oiramba Sapam Baigya Singh, Sapam Hera Museum Gimari Lenaba Mui Singsu, Sarupyaki. Sandel District के सकपिकारों ब्लॉक के मनुंग सन्न लेबा फैजांग विलेज की अहानबा ओइना लिंखतपा SSA मणिपुर की मखादा साबल लोइरबा फैजांग प्राइमरी स्कूल ngasi चांदेल की ZEOL नबकुमार न संगाखरे थौरम अदुदा चांदेल की ZEO की मखादा लेबा AI सिंह सिविल वर्क कोऑर्डिनेटर स्टारशन अनाल SSA चांदेल की अकाउंट ऑफिसर लखीकांत यावना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंह सरुक याखी ZEO चांदेल L नबकुमार ना सिंगी मनु हंसिन बमफम सिंगदा खुदोंग सादब लई हाइदुना ममा मापा ओइबा सिंगना आंगांग सिंगबु लारिक तंबा तोखनबा यादे मणिपुर सरकार नसु आंगांग खुदिमक लारिक तंबा फंगनना बथबक थौरम कया पाइखतली आंगांग सिंग सेमदना बहोनबदा ममा मापा लेकाय मियाम अमदि ओजा सिंग पुना थौदांग लौमिनसे हाइखे तोइना एकोइ लिंक लेनबा वरी वताई सानबा मदु एकोइ कमिटी अमा कखोम तौगनी SMDC हाइदना असिगुंबा SMDC सिदा पेरेंट्स सिंग याउबी गदबनी
ngasi Jiribam ki Babu Parada laiba Imoinu Gas Agency na Sinduna Safety Clinic and LPG Panchayat Ujala Divas program pangthokre thorum aduna Jiribam ki Adaksha KS Janki Devi DC Robert Khetrimayum Consumer Forum ki General Secretary M Priyo Kumar Imoinu Gas Agency ki Manager K Gorbodon Maitai Jiribam FCS ki DSO S Somorendro Namaru oiba myusing oina saruk yakhe wangang khiba singna phongdok na khibada program asi gas leiba ngamsadaba imung kaya sing asigi awaba kokhonna ba paikhat pa thorangni consumer yaudana thabak amata pangthokpa yade consumer singi sauraba hak lei gas sijanaba matamda niyom niti khangna sijanabiu paikhat liba scheme asi yamna phaba miyam gidamakta yamna kanaraba scheme amani haiba wafam sing phongdok na khi उजाला दिवस का मरी लेना प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत की मखादा 500 इंडियन ग्रामीण बित्रेक नासिंदुना 500 इंडियन ना 500 की मनुंग सन लेबा एलपीजी खुदोंग साबा फंगदबा म्योय सामगा कुनहुमदोइदा गैस यंथोखरे 500 पार्ट 4 द लेबा इंडियन गैस एजेंसी असिदा पांथोकिबा थोरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के सेक्रेटरी तेज कुमार मणिपुर सोशल वुमेन डेवलपमेंट की चेयरपर्सन चैत्य भमा मेंबर लेसांग थेम खेदासना न सरुक याखी तेज कुमार ना लेबागा सिदा लेरिबा नुपी सिंगी ओइना येंगदुना स्कीम असि पाइखलकपनि हाइखि वांखै खुनो सिटीजन्स क्लब मनाक्तगी लेसांग थेमनिंगोल वहेंगबम ओंबी दिवेंती कौबी चही 38 सुरबी नुपी अमा सत्खिबा तांग 15 गे अयुक पुंग 13 मखाइरोम ताबा मतमदा मयुमदगी थोखिबदगी हंजलक्त्रे महाक फिट 5 रोम वांगी ममाई सांगे कुलै कुसुनी महाक न युमदगी थोखिबा मतमदा जिन खोंग्रा उमसेट की टी-शर्ट अमा लिखी हाइरी कनागुंबा सिंगा महाकु थेंगनाबिरबदी मनाक नकपा पुलिस स्टेशन नत्रगा मोबाइल नंबर 7085233224 द पाउ पीबीयू हाइरी लोइसलकपदा मरुइबा पाउ अमुका नपिजरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन थालो नमदि तिपाई मुक्ता 132/33 kV पावर सबस्टेशन अनि हांगदोखरे अमदी Former Minister Shosho Lorho Masagi Anaba Madagi Ngarang Numidang Imphal Hospital da Laikidre. Mineng tabiriba singbu amukan na kurumzeri.